konstituensi sirkeblo presiden secretary doan lapen pinili tunda ibi kithi saru sar el kumpen dame ulitum latang so mailom kache tong orang anfan dame pinili lihi hinpen APSLC kache song nonton pajeriglo gardong mini dame ni lokon jalan ulitum songjake ong lo nonke amen tateram bunang kok na hutang edo koksi lasini non minit ke thang pare nelo ulitum apor lamdo nang itum kami boha sedang ning lamdo lasini non ke thang bunang tungbang ke lahen lo ibu dapur itu enggak APSLC ke pangkang jipu itu memang jin pak konstitusi lo ada lagi di konstitusi lo sini ani bangke di goreng sama lo lagi di konstitusi apa dari silo lagi ada rasa lagi mo itu aron pensi klaim nanti itu mufan itu mesar jai kathar pensi tumfan sik sidul ron ateng lam itum panen khan pono labang so ron nge khan pono jo itu mufan piniani ibu tar lok ajak kong nan khamlo ajak kong nan khamsi itu baos pen ke klaim tum phan aron re pen ke klaim tum phan ta chi song ajak kong ke ibu tar lok na sidum chi song hai dak lo kali ma ta chi song ke itum jakong tum phan nang le lapen jakong akam we itu aron do aron cewek pengenji, labang so aron ateng pengen si tum keken lo pulang teh, ini tum cun beki busi, ini ladak labang so mai lang kami pajir ni pun lo. Apa? Ini tum APSLC pen kacisom, lapen rad pan ketan, pinian itu tum celar lepin lah. Ini tum masar pan pun lo, ini tum yang si articles 244A cepalongji, pulau tante, labang ke, sik sidul ajak kong papilong le bed nanti. Lasi. Artikel 244 kenal dia abang komoda awe kati awe lapen artikel 244 yang situng cewan tu wek nanti pulau tante APSLC itu 1969 ini kan kewan tang artikel 244A babang so kacewan tu jige non APSLC itu tete wan uno bangke kapera parti kopi parti nanti pulau apa mo artikel 244A wanji pulau tante Sidul ajak kong paragraf 20 ateng versi buanan ji paragraf 20 long si sidul bihiti dolo halabang so bihiti long si itu hemplek bangke itu nampak charning unji jong si non kita bono BJP itu RSS itu bitung homosti bangke kapel parti ka wedek lo BJP coklo nasi BJP itu non keklemo bangke labang so paragraf 20 labang so artikel 244A abihiti long riket ke pangraya panselang itu kemro amut dalam bangke artikel 244A na palong le deja pansi non BJP atau mai klembong labang so bang BJP pal itu berkampanye tu ni ke bangke lain lo long riket nitum keng sang apan pitek oke ini bisu mahal lasi ni tu APSLC pen ke damtang hukame Karbiang lo ngangkang pilong kami itu armo cije meteng tomben kacesong itu dengkon lo labang so meteng tomben kacesong bitu ngangkang pidame itu par umpruk lo gede laki yang mikir itu pek itu artikel 244A se one way G kuasa begede hal bang so ame tengto kacesong ajo Nili tumpan BJP mate bongo sinatum dongka mukam aphana lo FIR mate case pidam chok lo nili men dolo adun thu kursing timung dolo adun thu has saru pathar lo president bapuram terang dolo lakan has soche constituency lo a general secretary Chester Phil lakan da motham lang so angkang lo ayub being a president Davidson Bay lapen labang po a leaders mane kijapo na tumpang long recap keng sampan pitek budang bitung no katisong pot nili tumpang FIR tumpang ang pidet lo lasina tumpang kata itong long recap keng sampan pitek buke lakin itong bang po la ganing jalan bani karbiang lo esi hi sanjang tu
kam ke pawa ide je phan pulis tuhan phere ji mene busi case nan pilo sita nilitum phere dor de labang so case langsung taksi bithumo constituency long non mat party ini lalu BJP mate APSLC lapena BJP asongja a candidate tuliram rohang masine pan punan kolo pena porphai kep nonte dongka thana lo ni phan case bidam popo kupia por lo case alang ni pidani puke labangso arni Vikram Hansel lapen sarkini rompha general secretary lapen kursing timu matu kuchupi along mai biloje halabangso mai lo keng sang tumphang an voter list ingthan energy long le pata ingthan energy lapen goreng warsai anda pipet energy bukan inje porsi FIR pidang lo tuliran rohang bang piniani alang ke therani lapen halabangso case tuliran rohang nang random de halabangso case nitum ke haide ke 2017 ningkan suri gora great proxy ningkan hut ningkan suri ini ra great proxy ningkan hut APSL se song jatu Guwahati High Court lo 6 dolong ke tawate paragraph 2 sa paragraph 7 na tenpen voter list kasimanan ji election ka convening ji ajakong semar noi pajakong itum long edlo la se halabangso si High Court pencil tumpan voter list semar noi border ng pierlo la soy join si dito makes make high de la si gongwele gunda kapang ng ong sita aron long bangkin ng koydun cheji Nasi piniani PSLC itu aron pensi dampo, aron pensi cesompo, aron pensi artikel 244 itu one way po, aron pensi 6 lalu lahir itu klaim saya bangki. Lasinon, eson hidung saya itu klaim dulan. Ini tu mempangkar Bengal Autonomous Council, ha 1951, haru kreisir kembra poke kreisir ingkan bename, ini tu council cewan lo. Labangso council long ini tu third grade and fourth grade asa kuri itum council atum si kedangtan ni kanin koi thongket ta itum sipi ponlo kalima kalandi ESDC ruling bo mohutke difu government college principal non do bo professor rombong terang phanta hara principal ke pe gajak kongdo JE phanda ke point gajak kongdo sida piniani labangso congress and labangso BJP bongo senatum ini tumphang laso third grade and fourth grade Goreng warsai ke CPJ kong hat dispura confident. La solong APSLC pen cesong pen si MLA bang popan memorandum mate ke do lo pajiro. Dito memorandum pajiro kar via MLA tum anke inutta la bang so lo panang reply hai he Dr. Numol Mumin haladak no asam no deputy speaker alang li bangke nan puloje third grade and fourth grade goreng wasa kipija kong council long do positif aku mihal itu mana lo objective nasi ini tuh kadu ko beta kiranya kami kempek sleeper hembang ko hem tinggal kami itu kempek ini bagaimana Bihar bentuan ini Nepal bentuan ini nane je bentuan ini ini tuh methanda itu cipiun lasi non APSL sinong power round de labang soja kong nani dum cici dum cebun edle lasi apa lasi kadu ko ipanda nili surong tu pininang itu kapre kasai do kami ladak itu bithung a constituency lo mate karbirong supia polling station lo kadu ko kami apona nga cipiben kiwan labang so APSL siya mailong alir sang nga cipidun lapen alira sang nga cipidun chot kali ili tung ladak aron pen kace song jalong aron pen kace song ya hong klam lo nang tung kemang pot nilihin benang tung pan tipi ki bandak kacuro pajirlo laan jai sini tung ha nang tung pan nilang jai ben kon pon bogo APSL si pahai lama jai kathar pahai lama